Premtobre Kasee na guso ehwe na sebeye na Adepam season 2 wina no yebetimi no ama ne center agi omayimu abibra mayimu ne wiase nyina no ehwehwe egu na kwan so den ene ya make say director wada Ghana TV service no ano ayene say ye man scholarship ye kibao say wonfa entre ne mpe wo mu na Adepam say de fa akono no onsanyi we mpe so no onsesemu kra Adom Kasee etwaso Onipa ono no di nkunim ewo Adepam season 2 kebao ahye suku ase ne ekoba ya ema kebao enya suku mu ekwan no eye Adom branch general manager Abdullahi Awudu ene ne mpanifo no womo ede niema egu akwan mu ehia director general Edema Ghana TV service ene nam so ema abranti enya suku mu ekwan kebao eko suku ewo New Century Technical Institute ewo Dansoma Adom News in Central for eko PM ewo suku mu oyi yehu se kebao eni age eti classroom esuade na nema bi a wosua no eye fashion design ena abefo enfidie eho niema ensem se ena kebao editor Adom News in Central for enim Dasi bebre enkoma Adom TV and dasi bebre so enkonfama Madam Mausi Director General for TVET institution say yetumi ama scholarship 7 to me find a embesua na me so me fan kwakire afoforo enti sisi am wo school hanom a na chese eye ensano adwuma ho theory and practicals no aspect ni mu bi na me yeden me sua school so fine bibia e koso school the yesua ni nyina no edana kwan mu afise me wonim de ne kakra ne ntino ema bibia foma me but we den ya penny Openi ono eneda fashion design and technology department ano meriteria enso sema okade fa keba ho ewo suku mu ono momienti bi obo no ho modena nkasa fact oyobi a sense obe no nanyoku na adwuma ho na nkasa adwuma no owo mu dadaw ansa na oreba ntino onyim ma orehwehwe nti beginning nimpo no mede no try me student no they should also learn or they want to wonya bibi if ne ho no ansa na we fi ha no nti Isaac yobi a o ya ade papa impen bebre mpo no se bibi nyi na se yehia no mbo a ono nso so yetum obem yama obem na oboboa Principal ono ne da New Century Technical Institute ano Rita Jenin e de futuo ema keba seba waba suku mu ono wonhwe se obesua de se ne obenya daachi papa o ha se obesua the theory aspect of the trade no oyobi a onim skill ne dada enti waba se obesua theory aspect of the trade ne bia se practical no so so polish kakra no de aka ho na watchro exams ni wenya certificate ama baby opeso okubia ode akọ why establish no ho dada so behia pa se obenya the theory aspect no akan yonim dada no ho na ode aye na adwuma o yo peso okọ school so a with the certificate no obetimi de atoa so akọ school